What if dili sila ganahan ako? Alingag gihapon ka. What's the catch if dili sila ganahan nimo? Requirement din na sa child sa DepEd ug sa DOLE. Naaba ka dire para magpa-impress sa tanan. Nabuhi gihapon day ka para i-please ang ubang tao. Dangin na oy. Stop living your life by trying to please everyone. Dili tanan maganahan sa imuha, dili tanan malipay sa imuha. So karon, what's the point of trying to please everyone? Para i-feed lang ego, para i-feed lang gusto. Pero ikaw, kung sa gina-feed mo sa makugalingon, expectation sa ubang tao. Timan the life that you're living right now is not yours if you constantly base it on the expectation of others. Mura kag others. Timan the more you seek approval of others, the more you'll never have control over your life. Kung wa kay control sa imong life, ginakontrol ka sa uban. Ayaw pag-hire og director para magbuot sa istorya sa imong life. Stop being a people pleaser. Aka nabuhi para buhion ang expectation sa uban. Start living according to your ways. Sagdi ng uban nga magbuot. Kana sila sa ilang kinabuhi, wasab na kasabot. Cast your own destiny sa time. Wa pa ka naulahi.